ngala resign naka BJP Meghalaya Pradesh. Unoy side an bapaw jalaw advocate Vijay Kenta matak singi kar santrik uyayong arjar pulai ula permana bula ino kam kumudukot ke Bharatiya Janata Party Meghalaya. Habakiran sikila patay kubor uba Kenta uloong bakani ke jingmi jungun nakaseng BJP kadai namar banadu gisngi bula rung hadu mentah kani ke parti kampat bati lani khot yu bandan bentah kanu nugu jing elang ne kanu nugu jing simrai hawai dei berki kam juga seng. Permana penting ba haka arpo tarik jong ubna April arpo arpulai ngala resign naka BJP Meghalaya Pradesh ngala kha yakani ke city haka akani ke jo tarik arpo tarik April arpo arpulai but katuk kani ke signature hamne ka office jong ka BJP hapo Shillong kala receive kani but ngapo kano kani ka por ba hadir mangla penpau ba ko ban like no na jilong member jong ka BJP Meghalaya Pradesh kamsimdan kanu kajing contact na kana president na kana di office baras tenga shko ban permanai paiba ba join ho November arpo ya ka party BJP daga jing tumu ban trai kam shishu no ta jing ma jong ka jai bendeu ba stable koi hadu kini kisi kamsimdan kanu kajing khon ya na ban activities ne ban aikam ajam ne bangan ne kanu no kam nam ta jing ha jong state te ngakwa ban penpau no hangni ba Shillong thik kum to kasla kam super ko slau te ngaso bakan bakan per kadam ha padang tendre na ka ngam julok sekali kasla kan kamun to isu na Shushu ulong ru bakani jingle lendat ke BJP yu kapani shai baka seng ke iben yu badiki kam ba ule khamtam namar bude uplidar par ulong ru ubriu bakran bhai kimat bakta ya ka bha kamiat ki paiba jong jelahi bro kawe bat men yai tare kum lidar bat ki kam ki jam ki jonga ki kren khamjam habang le ki bale antang jim ha hi jong jai brio gari bat kata ke jilong etri ke jonga kanum du lanu ru di hakni ko por skwa pentit di parlor parajor ko fat ba kaladan ke jing bakla inti ke jonga bar kaladan ke jing kala koi kala jing thut no jing tho na ka jing bakla inti ke jonga mo na se mala bakla ke jing no no ba tikho ma jing thut ma jing thut ke hakni ko por no ya se kalau bakla kalau keren bank keren core committee political parties but let's say kalau undang kesawan kapor kapan jadan mentah kalau nu kesen tip di yang mentah hi ngomdan mentah show but kalau ke political parties ke ganai tadi ban kita ada issues kiba affect ke jadan dia but kalau wei ki kol ki tu laban perkelma bu ba kentaw la peniso ila di ba ka BJP kar pratere kunai weng arjar puar